Uyabona ngijabule kakhulu into mfana wami lobuyisho la yokuthi kufanele ukuthi siqale manje ukubuza ukuthi esavota ngakho kuphi na asikwazi ukubayeka nje abantu bahlale bantana naseke sifuna la ngoba siyazi ukuthi basirobha sithuleleni mhlambe ngalenkathi besaqala ukufanele sithule asikwazi ukuthula bantshontshe amavoteki wasuyasihola umholo beqhamuka ngala ngenhla ehamba ngenyawo waze wafika lenzansi ethi liphi ivoti lami ake sibuze lokho nje konke umuntu ngisho bangaqasuka sinandaba ngoba wathatha ngempela siyalifuna ivoti lethu la zophela in any case igebengu siyavuma lokubafethu ukuthi singalapha izwe nje awuzoke sikuzwa kahle baba ngiyajabula baba masizwana kahle sikuzwa kahle mkhulu ake senzeke isiboniso njengale lokhuzana ke siphathe ngobunono kubonakala ukuthi nampa abantu abazophatha izwe kusasa nangokuthi kungabi ithina esithukuluza abantu kube ithina esibanesayo esibaphatha kahle nathi futhi siphathane kahle ibaluleke kahle singasebenzisi ipolitiki yethu yokona sisebenzisele ukwakha asikho isidingo sokuthi uma uyipolitician ucabanga ukuthi uma ukhuluma ipolitiki ephezulu uthuka umuntu ngenhlamba ayikho leyo umthukelani umuntu siyezwana singayeka nje ukuthokolozana singayeka ukuba ngiyikhundla